Sad sam u Taškentu, glavnom gradu Uzbekistana, gradu sa 4 miliona stanovnika. Nalazim se u starom delu Taškenta, jer je od dolaska carističke Rusije grad podeljen na stari i novi deo. Ovde u starom delu Taškenta je medresa iz 16. veka i obratite pažnju na te zoroastrijanske lukove, a takođe i na ono što je meni privuklo pažnju, a to su svastike u mozaiku urađene ovde na fasadi. Tu preko puta nalazi se najstariji Kuran na svetu, urađen na antilopinoj koži. Ovo što se sada vidi, to je građevina iz 19. veka, ali sve u svemu, dakle, da podsjetim da znak svastike imamo i mi u našem Lepenskom viru, u našoj Vinči.